Kungena kwa bunge ba Meru nibejete amona kwariria thina ya maitha ira yonekete kwangikia Meru muno ari thibo kathaba kiaria bunge baba baugite batinogo kamwanka batigire thina je gukinya muthia ni araba kuwa gutinkanja Meru ni kiriri bakiure nikintere ingi iriri na mathina chithagiro ikithangikirwa na mpui ndi Meru yakinyirwa gutibubumba kona kabo kithithika bakiuga na ndi batikwenda kwirwa kira gikathithwa kira bakwenda ni mathithio. Kale Mutembe na ripoti ije. Abunge kuma kaunti ya Meru ni bachumithirite na kaju kamwe kuria thirikari gutonyera kuthingatira makarika jathingateneja wamba wa ndethia jaria jatigite inyanto batete uturo Kirinto Meri na andiki nteto ni baurite siasa ciekwenthi bakiuria tagari aria mpui gucokaniria thiri na ukaria. They need to pursue our enemies in their territory. We have seen operations in Elgeyo Marakwet. We have seen operations in Baringo. We have seen operation in West Pokot. We have seen operation in Bonny Forest. And the peace is prevailing. Why is it not being done in our Meru County? We are losing lives and livelihoods of our people. The major economic activity of people in the northern grazing zones, the areas represented here, it is livestock keeping. And today, we are not only losing livestock, we are even losing men and women of very productive age. Tumechoka. Augite thirikari na inya na kiria kionthe gikwendeka kubuithia ukaria rutere ruu. What do this government lack? Is it the resources? Is it the human resource or the capacity? Or they are not willing? Because it's either way. Labda hawataki, hawajisikii kufanya ama hawataki kufanya. Huwezi kusema serikali inakosa vifaa na fedha na nguvu za kutumika kufanya hii kazi. Makarika jajaja aria jethiritwe jagita na mbere gwa kagita ka miaka ithatu ni baugite thirikari itithiritwe kijukia na urito kiriro kia Meru na batindikiritie tagaria riria thirikari kujukia riu gucokaniria ukaria ritikethiro riri ya ruo. Hii maneno ya wizi wa ng'ombe tumeambia kila ofisi kutoka chini mpaka juu, mambo ya wizi wa ng'ombe hii ilianza miaka mitatu iliyopita, lakini kwa sababu ya utepetefu wa serikali tumefika pale tulipo. Imekuwa ni msaa, tunaambiwa kuna operation. Hii operation tuliimba miaka mingi, na tuwe na operation ambaye ni operation, si operation wize za monkari. Muthia mubunge wa gicigo bunge kia Bore Mugambire Ndekere ni ababoreretie baria baringikite na mbithukiro yu akiuga antu ba Meru ni antu endi ukiri. Watu itukorera na bakwiri na baraboragi na baraba batemetwe na babaringi risasi na ngobere citite na turiuga no mwanka thirikari tucokerie thiri no kiri nture twe Meru. Bati twe Meru turanto ba kiriu tote meshinka na meshinka tabara bangi. Nkiripotera Nteto Jia Weru, rietwa riakwa ni Kale Mutembe.